بینرین هجا و عزیز حتی ایرو ام به گلک جرین هنری را این موسیقی را بون میوانه و وجا ایرو میوان ما هم موسیقیان هم جی چیکرین هوستاین آمورین موسیقینه ده وجا سلاوک جبوه و سلاوک جبو میوان ما مرحبا هون چوانم باشن کیفاوه ساغ سپاس اموسا جبرکو میکروفونک ما هیا هر حوالی کو داخوه دخوازه میکروفونی بکن بکار بینه امشته دست بکن یونس بریان ها ام بیشن هوستا تنی آدار بود لین ها دو هوستا هنه و یکشی ام بیشن بر هوستای وان ام بیشن بر هوستا آنجی بر دست کاری وادی که موسیقیانن هون تو آدار لیده همان دمیدا هون تنبورا چه دیکن و فرماندارشی ام بیشن بر هوستات یوادی که لی همان دمیدا شاگرده موسیقی نبوسا من کیم گوت اگر تشتکه به هم سر زیده کن یونس هنکی تو بحثی خوب که تچوا دست به هوستاتی که موسیقیانی حتی هندی کو از زانم تو آموراتش هنکی جدا گیتاره دخینه وسا اره گیتاره همه راست تاره دیدخم تاره ایرانی از دیدخم بله لیجبر هم گرماهی آمده هم شرط و منجن هوای آمده جره باش نایم و چک ازی جوی اوکیوی مجبور دور کتم یعنی که آنها پرانی گیتار اره اشترا چواتی مثلا آموره کتو لیدخی اره ام بیشن اوجی جره کی آموره کی موسیقی لی آموره کتو چید که هستاتی ویدی کی تنبور زحمتی نمیهنه آن زحمتی اشترا در دخه آموره کتو لیدخی و آموره کتو چیدی کی بله تقز نه مثلا وک آموره که از پروفسیونل لیدخم و پیره دخه بتم نه هین تشتین وک گردونی آمور پرانی جهف گریداینه yani کم زده نزه هفن yani لی اشتوک امکارم بین tam dema kutu çediki tam nav vi kari değil tam edidikevi kokavi ve deme işte biçek lazım ki tecrübe te profesyonel bu ne hebek ايش كان كده تهوستات يا yeme sale kuniv az bavarım neze 2 sala edi bu am dest be kar الاتوليا مند نوسا اتوليا مند بو 2 سال ونيف ام بيجنو 2 سال هوستا تنیا تجربه کود دست پیکی دا یک هوستا دست پیکر نه هم 2 هوستا او دیکن تو زاروای کردی جمله زازا یعنی شو داری از اصل خوش چرموگمه آمد چرموگمه لی کارم بیشم سوره گمزم بو حتی دمک دبنمالی دا هوستاین اوی هنه این آمورا دمل نه دمل هوستاین کو تنبورا چریکن آنش اوی بنمالی هم بیش کن وقتیم بری yani وک از چاوا بیشم از چون استانبول جم پرورده دید هوستاین کو من ناس دکرن yani پرانی جوان گوت شو کوکا من جد ملکیه تی yani اسلام زازاکیه ve demi çek evk bu yani من كيف من جهات مجگو لازمه اجيبك بله جبو اوه جبو پیش خستنا انا بیش جبو که امورا تو لید خی خوستاتی نبه آستنک يعني وقتی تا چقاس وقتی خود دی لی خستنا اموری تو باور کم ده همان دمیدا درسی جدی درسا اموری آنها ندم لی جبر که پاندمی و شاگرد کمانی آوان ادی کم بون آوان ادی آنها شاگرد من تونن لی از باورم بدمه که پیشته بلکه جاره کدن شاگرد دست بکن لی وقتی تگو جارنان دبه موزیسینتیا ترا یان ماموستیا کتی بکی جویرا دبه آسنه لی گوروی برنامه خو او که خو برنامه خو لی گوروی عیار بکن تو نبا هفته ده همه وقتی خو هم بیشن ددی آتولیه یان جبلی آتولیه کارک دی اوی دکی موزیکی کارن دنجی دکم یعنی جبو وسا چاوا بیجم هنرا دستی وک آلاوین پچوک yani karım bejim pelistok kolandına darın işte zuha falan işte nusajdıkım
bazı mazının bir band işte nusaj pe alakadar dibim o gaynevi şu kare müzik تاوش بنگه هاتایا ترکیه موسیقی شنیه نوسا دست خط نویش دست نقشه باشه امی جارگی بردوام بکن کاموارم برخواستای و فرماندار آتولیه توی چیکرین اویش بو چیکرین تو فرمانه دیدی کیفاتش شواید باشه نه باشه سواس و شواید چه شاگردی و برخواستاتی گلیک اشترا زحمت نهی نه خوشه خوشه یا باشه صحت خوش تو چه کار دیگه آتولیه ده هاری کار یا هستان خویانی تو چه زنپارا tekne dikim sapa falan dikim o perde falan giredim tel giredim بله توش همه وقتی خو به هستای خو را در بازی کل آتولیه اره نوصا استحاد خوش ام زیده تا او جنکن و ورن قال آدار کیفات شوی آدار تو باشی باورکم دست پیکی صاح و صفات دست پیکی داشت خو تو تنه تا آتولیه دست پیکی رو جیواج بچوکتر بو ماشاءالله و هنه کتی مازنتر کریه و صاف جی خو مزنتر کر هدیه ام دخوازن مزنتر جبکن هم تنه تنبورا چیدیکن یعنی جره تنبورا چند آمون yani malbata temburi em dikarim beji malbata çiye malbata temburi mesela jüreyin içine jüreyin ve em dikarin çava bejin tembura dohkin tembura dohdirej tembura divan dibêjin binê diwanê dibêjin ji gorî mezûn bûna wê diguhere ji bilî wê tembura sêtêl dibêjin tembura cura dibêjin bele gorî mezûn bûnê û gorî telên wê gorî şiklên wê navê wan diguhere malbateke fireh ev hemû malbatên wê ji bilî malbatê temburê ji hûn çêdikin an hûn difikirin demên pêş de yani niha ez bixwe nizanim lê binê atölyeya mendê de demekê nêz de em ê dest bi çêkirina defê bikin hevalên me li ser wê dixebitin niha em atölyeya defê ava dikin hêdî hêdî ya sıhhat xoş def beryan hewa ji ku derê dixwastin ji ku derê def zêdetir ji Îranê tîn ji Îranê bele bele باشه از بحثی اوی بکم هنگی چیکرنا تنبورکی یعنی هون سر داخوازیا تنبورا چه دیکن یان یک بخوازه بگیرد تیان سر داخوازه کسی کی موزیکشنه کی ya rast yani demame heva desteme hinek vala be em ji bo ku amade tembur desteme de hebin em çekin le ji ber ku tembur amureke pir insan jê hez dikin ji ber wê pir zêde tê xwestin yên ku dizanin lê xinjî nizanin lê xinjî tembur dixwazin li mala wan yek temburek hebe ji ber wê zêdetir em gorî sîparîşa çê dikin sîparîş tê tên ji me tembur dixwazin temburek çawa bixwazin li gor wê em dem ji wan re didin û em dest pê dikin diqedînin û teslîm dikin dema temburbanek tembureki bixwaze yani şwa لوه گریه آتولیه منده گریه او بخواد تیوی داره لگوری خواسته که گوری او خواه تنبوری دخوازه آن دیرک تشتی که دخوازه سر تلفونه هم بیشه سر اول جواره دو بیشه تیر دکه اوش بکو yani ser telefonu xwestin pir cara têr dike li ya rast bipirsî bêjî ya rast kîjane dema çêkirinê temburê ast bas çend astên çêkirina temburê de li vir be pir baş dibe aslında ji ber ku mesela em doxê wê zirav dikin gulover dikin hewcê were bigire destê xwe bêje ev baş e ji bo min ne baş e lê mixabin ji ber derfet û imkana ev zêde çê nabe ji ber ku ji Stenbolê ji me tembur dixwazin ji bo wê tiştê nikare were vir yani kem zede yedî herkes zane de tembureki çawa bixwaze standartekî wê heye ne standartekî heye ere ku ji bilî wê standart hebe dibêje işte destê min mezin an biçûk e li gor wê çêke em jî hinekî li gor wê çê dikin باشه از اوی دخوازم ji Yunus em ew bikin berdewam bikin
کسی که موزیکشن نباشه کو کاری چیک هستاتیا تنبوره به آلاب نوی و ام بیشن به مکان و هنه که کاربار اویجی نجارتی کسی که موزیکشن نبا دکاره آموره که موزیکی چیکه işte ve deme ez karim pirsate diyem û ya girê bidim. Mînak ez wek temburjenekî pir profesyonel ninim. Dema ku ez temburê çê dikim diqedînim. Hîn tişt ji bo min nayê ferq kirin. Ji vê demê ez işte hostayekî ba min dixebite adar dipirsim dibêjim bi tek ku derê wî kemasî hene yani tu jî ka kontrolek bike. Adar pêşniyarên xwe dike bi vî awayî ez temburê xwe careke din sererast dikim. Yani kesek işte ne müzisyene û ya jî ne müzik jentiye alaqedar dibe kemaniyên vê şeklî kare pir zêde kare were pêşwî. Yani işte tenê şekildayîna wî û ziravkirina wî û nine yani tembûr çêkirin ji ber ku bihîstin jî êdî asta wî ye dawiyê ye. Dengê wî derxistiye tu bi dawî dikî û tu dibêjî temburê me ev e. ji ber ku mesela çêkirina wê gorî pîvan û ewa di heman demê de zanatiyekî bîrkariyê jî dixwaze yani zanatiyekî matematikê jî dixwaze tekne an em bêjin kodikên ew ê yên hemû tembûra li gorî pîvan û gorî deng û tona dengî û kêşana ew ê akordê têbijartin ne wisa Belê ji bilî we li Bakur kesê ku vî karî dike hostatiya tembûra dike heye yê ku ez bawerim ya Amedê xeynî me du sê kes ez bawerim hene ku yê ku karê tembûr çêkirinê dikin yani tevahî Kurdistanê li işte Wanê li Dêrsimê li Elazığê li Ergeniyê ez bawerim kesên ku pêr alaqedar dibûn hene lê bawer kim yên herî ciwan dest pê kirê ez bawerim hemin ihtimale nizanim heta niha kesê ku ew ê yên ku tembûr çêdikirin hostayê tembûra piranî nav salê helbete wa jî ciwantiya xwe dest pê kiriye lê bi awayekî em bêjin hem mamostetiya xebatkarên akademiyekî müzikê û müzik jentiyê di zêdetir profesyoneltir em bêjin ser vî karî disekinin hûn in yani em jî ez bawerim wisa yani yê ku dest pê dikin dixebitin hene lê Amedê ez bawerim anha em tenê Belê fermandar û tu hostayê xwe çawa pêk dikin nabêjin te heta kengî tu dê bibî hosta Öyle. mesela salek dî bêm tembûrekê ji te bixwazim tu dê êdî bikarî bê wê asî tembûrekê ji bo belkî ez nexwazim adar çêke tu dê bikarî ji min re çêkî Sakinî ihtimal etmedi vekî kam çi. an tenê dibêjin te alaba bîne û bibe hostayê te wisa te dikin ez sahet baş ji bo ew ê dixwazim adar malzema em bêjin alavên ew ê darên ji bo tembûrê hûn bikartînin herî zêde ji kur ji ware tê yan jî herî zêde kîjan daran hûn bikartînin Yani darên ku em bikartînin ji xwe ez dikarim bêjim çend darin dara Ladînê ji malbata Çameyê dara Tuyê wekî din dara Güzê Gürgen Qayîn jî dibêjin jê re Mawûn û dara Axşayê em van dara bikartînin zêdetir ve dar tev li Kurdistanê hene an derba ez bawerim yani em ji xwe bi xwe zêdetir Tirkiye peyda dikin lê em dikarin bêjin çend hebêwan li Kurdistanê jî mirov dikare peyda bike tenê ne Bakurê Kurdistan Rojhilatê Kurdistan falan mesela darên Tu û darên Guz yên herî baş li wan de re tê peyda kirin dara herî baş ji bo tembûrê mirov şê darekî bijêre bêje ev dar ji bo tembûrê sedî set ne rast dibêje lê hinek lêkolîn û ceriband piştî ceribandina encamek hatiye girtin ku kolandî be du cure tek kot hene ji ber ku kolandê em bêjin xeritandî yani darê tilgirî nava wê xeritînê hundirê ve vala hûn wa jî çê dikin ere yek perçe dibe ev û tek
kodên perçe perçe li hev hatiye hene. اب تلاش وته Li ser wana mirov binirxîne yên kolandî zêdetir dara tuye baştire ku bi rêbaziyên baş bêh çêkirin, rast bêh çêkirin ku yê perçe perçe hatiye çêkirin koda. Di wêya da jî yani hostiyên baş ku dinyayê de çê dikin dibêjin û hinek laboratuwaran de lêkolîn li ser hatine kirin, xebat li ser hatine kirin. Dara mawûnê dibêjin ما herî baş. جکو تفدار هون بکارتین Em آتولیه دار dara ji xwe temburên kodên ku em perçe perçe yên bikartînin zêdetir mawûn bikartînin. Mawûn zêdetirîn ji Afrika, Amerîkaya navîn wan dere هاتن اوی بهای وی جبو دوی دمه ده yani derfetên ve çawarin bihatên an yani buhayê ne erzane zêde lê hinek rêbaziyên wê hene em ê çawa malzeme peyda bikin li gor wê diguhere mirov yek bir yek malzeme bistîne buhayê wê cuda ye mirov biçe toplu Yani giştî serhem. malzeme bistîne serhem malzeme bistîne cuda ye tabii ki. nefsa bahay ve dughara Atölye hinek gidin jî pêşte biçe karên me zêdetir bibim wê standina malzemeyên me jî zêdetir bibim. elbette yani atölyek demek ku bixwaze bahay ve cida tê yani demek ku kesek tenê ew bike bahay başa temburê ku we çêkirî hazır hene em dengek ceribînin ka me ew qas behs kir we çi çêkiriye û dengekî çawa jê tê ev tembûr kî ji darê hatiye çêkirin Ev tembûr koda wê dara mawûn heye. kod ji vê re dibêjin kod Erê. ne wisa Tu dibê kodik, ez kodik. dibêm kod. Singê we yani pêşiyê we dara ladîn e vê dera jî. Ev klavya wê mikrofona te ez bigirim ji bo ku tu baştir behs bikî dibe. Singê we dara ladîn e wekum bigotî bû. Klavya wê dara gul. Dara gulê. Yani sedî sed ne gul ez bawerim lê gotine gul İngilîzî dibêjin rosewood. Doxê wê jî dara gürgen qayîn jî dibêjin jî. dox em dibêjin evê destek hûn dibêjin dox ne wisa Em jî dibêjin dox. belê yani ji yek darê nahê çêkir ne wisa darên cuda cuda Yek, du, sê, çar. çima ji darê cuda mesela yek dar be Dibe ferq nake yani vê dera jî doxê wê ji mirov dikare mawûn bikarbîne wek dîtbarî wê wek hev xuya bikin. Lê malzeme divê cuda cuda tê bikarabîn yani. Ev ji vir heta dawî yek perçe nabe ji ber ku hinek tiştên fîzîkiyên ku li hev nayên hene. belê ev guhên wî Guhên wê jî ev darekî îtalya jî ev bixwe jî îtal e li vir nayê çêkirin. Yên tên çêkirin taybet ji darên dixwazin erê darên cuda tê çêkirin. Dara ji dara gulê tê çêkirin ev darekî îtalya peleseng e ev jî ji dervê welêt tê. kanê em dengê wê bibihîsin xostatiya we û tembûra we em bibînin ka çawa
خوش اف تنبور ود چه قاز وقتی ده چه گر؟ Yani dugoheraj berku em tembura yek bir yek çey nakin. Em carkede de spedikin herikem 10 tembura. جره که نوست Eri. 10 tembura em carkede de spedikin. Demma em 10-15 tembura de spedikin. Nezi 3-4 meheda em سه چهار مهادا hemama da kadine. جبو دارک بیت اوه آسته که هم بکن تنبور هم چه قاس بنده ده سکنن آن دارک چه قاس حشک ببه چه قاس در به شل به باشه جبو چه کرنا تنبوره Ya rast xwestekame çiyo em niha çi dikin wê bêjin. بله Xwestekame ew e ku em darên ku 10 sal hatiye sekinandin bi wana tembur. چه قاس سکنی به حشک ببه او بله. قاس باشری Dar sedî sed hişk nabe li ser wêya jî hinek xebat hene. بله Li ser wêya dikarim tişkî wisa bêjim. Li gorî nemê hewayê dar jî di hundirê xwe de nem digre yani. اری Dimîne دارا her کو jî جیکری جی nem dimîne di hundirê wê de. بله بله Mesela li Amedê sedî 25 nem heve di nav darê de nezî sedî 5 nem dimîne. Ev dar dema ji vir diçe Stenbolê nema wê li gor wê dîsa diguhere. Çiqas darekê kevn jî be zuha jî be li gor wê nema wê diguhere. Em çawa dikin niha pêşî hewil didin wek kütük bistînin wek darên mezin bistînin pişre wana nezî 6 meh salek disekînînin pişre li gorî ku em pê dikarin tembûr çêkin wisa jê dikin piştî weya jî nezî 6 meh salek herîkê em disekînînin û hewil didin hêdî hêdî malzemeyên xwe zêdetir bikin ku piştî 3 sal şunda 5 sal şunda em karîbin bêjin vê dara ku em vê tembûrê de bikartînin me 4 sal berê stendibu. بله Ji bo wê jî hewceyê her tim em malzeme bistînin ku piştî demekê din êdî malzeme karîbin dar karîbin bisekinin. تگو دار تم شل دمینه لگوری اوه یعنی tam حشک نابه Yani sedî sed hişk nabe her tim di hundirê xwe de kêmek ji be sedî 5 ji be sedî 3 ji be pir kêm lê her tim di nav de nemek dimîne. یونس وی دمه ام بیشن پشت و تنبورک جی چیکر پاراستن دیسا دوی یعنی قاسی کلی خستنه کی باش دوی آموره بپاریز کسی که جبو کو آمور آخوا جبو کو خراب نبه بپاریزه چه؟ Yani Dike. tiştekî karim bêjim me ji xwe re tecrübe kiriye heman germahiyê de her tim yani her tim wisa germahî û sarbûna odayê de her tim gerek vî şeklî de bisekine ku karim ne bêjim ku sedî sed xwe diparêze li gor guhertina hewayê din bêtir saxlem dimîne yani. Wek karim amûrên ser amûrên xwe pêşniyaran bikim yani ji ber ku min amûrê xwe 35 derece yan 30 derece germahiyê de min dihişt demekî şûn de min mêze dikir işte dohekê wî destikê wî xwar dibû lê işte karim bêjim germahiya odayekî 27-26 wan germahiyan da yani demekî pir dirêj tu problemek dernediket. هون هستاتیا اویش دیکن یعنی تعمیر کردن آمورین کو خراب شد. تنیا تنبور آن ام بیشن کسی کو گیتار آن کمان آوی خرابه با Yani بینه با هون چه دیکن؟ bele. Yani ez yê gitarê tamir dikim çek carnan ne pir asla profesyonel beji tamiratên gitarê dikim. Yani keman falan pir xwe bawer ninim yani. آها آمورا کوته بحث دکر تار. Bele. قد فکری دمن پیش دا آمورا کی وساجی آتولیک شبو چه کردن آوا. Fikrekî min wî şeklî heye piçek karim bêjim heyalî روم تو خیال دست بیت. نه همه توش خیال و heyalekî dest ویدرز. Fikre min e ki tar û tembûr piçek bînim nêzê hev û amûrekî cuda جنو دا آمورا کی. jinû ve amûrekî cuda wek tarzekî nû hinek
سرهین جرباندن اندنا تشتکی نوتر حتى أنا هافتني صار خيالي ما أنت أم بيجم براتيكي تشتك أو كريه جرباندن تشيبنا پراتیکی وک چاوا بیجم سر تنبوره کی تل گوهرتن و به هین تشتن پر پچوک پرده این وی تشتن وی شکلی ما بچک فرق کر لی هین تام انجام که از دخوازم در نکتیه جبوی خباته که مزنتر لازمه قوت باش داره باشه تنبور او قاس تنبور هم شریکن و بحثی هستاد لیاوی کر هر زیاده جکو تنبورا جوا دخوازن آن لگلوی بهاین تنبور هم چوا دادن دیار کردن Yani prani tembur yamedetin sipariş kirin. Cuda İstanbul'e pirzede talepeye sipariş kirin. Hediye Avrupa'ya vandam derin yani velatin Avrupa'ya hediye sipariş verin az bavarım hediye ten yani. جبو کو خلق و بناسه ام بیشن آتلیه بزنن درکی هیا ناوی آتلیه منده و کارگه ها تنبور شیکرنه هون جبو کو داناسنا خو تشتکی دکن یا نه جبر کو مثلا آمده و دخوازن استانبول و دخوازن لیل باکور گله کسین کو جبر کو دنوا ام بیشن جوا که داش نوا جوانان داش هر زیده یکش آموره کو ته هل بجارتن جبو کو لیخستنه تنبوره Yani karım usta bibersi benim. Ser medyayı civaki em reklameki tişteki dikin. Le tembur amureki vişek ki çıkas baş çeki. reklam خو بو صادق نه وسط داناسنا بخو bu vişekli çede be yani keseki tecera amureki hoş çekiriye be deru dora xo tembur xo nişan dedi işte de be tembur am xoşa min ba ve hostayı çeker ve havali çeker be vişekli te pranite nasin. Yani belav buna te atölyete bir şekli. بهای تنبورین خو هم چوا دادن دیار کردن مثلا کسی که دماغو تنبور استاندارد کی و هیان هم لگوری خواسته که بهای ودادن دیار کردن. Tabii hinek cüda dikin yani fiyatında yani standarttaki meheyeci bu tembura. Kesin bazariye dikince hem karın fiyatı dahın. O کسی که کارم بیشم işte وقتی گو کلاویه ام نخوازن fiyat بچکدن de dağıstın. Yani karım بیشم malzemeyi de listin hebe yani malzemeyi lezede be yani lek kembe bir şekli fiyat avici dalkevi. Bu yani prani karım بیشم جبر که خباتا دسته هر izede bahayavi je خباطته دستی زیاده تب حق دسته yani. حق دسته yani malzeme takaz fiyatı ki vanji hey le prani یا کو بهای وداده دیار کردن ام بیشن حق دسته yani کدا کو دسته. keda deste prani. بلش برکو مثلا هنگ جرا تو دچی ام بیشن کلوزه که اوه تدیتی کش حریت دهاتن چه کردن. بهای حریت تو ده بیش چه قاسه حری لهر دره آخر هر دره هیا. و بلاشه. لی فیاته که داتی ننسر تدیر کو فیات او قاسه. وجا ام او دیگه نبود بهای دبی نه حق دستی او نقشاندن او نزانم چه. یعنی یا تنبورشی وسایه. تقص yani sedi sad ne beji karım bejim sedi hafti sedi şesti taqaz bir şekliye yani. Keda desteye. لجا باشه و بکی جان فکری آتولیه منت آوا کرده. اوه مثلا بیشن دماغو هنج مزوکشن دماغو و تنبورک او کرده با واش استانبولی آل دربه دخواست. Avakirin juxe çava bejim. Em demam ma müzik edem şagirt bun vek yemin ser xu bejim çava yemin hosteti u çekirna saze u ev çava despekir. Atölye dema küçük bu maide bu. Men tamiratım küçük işte ye gitare ye tambure vi şekli jmra bu havesek u min juxast ku az peş bakım vi şekli despekir. Dura behevra fikreki hevpar fikreki hevpar ma atölyement em serde fikrin. بخواز اف نزی 12-13 سالی از تنبوری دخم باجارین دوری آمده مشخور تنبور ستند
tamir çeydi bu yani jî standın çeydi bu mecwan dera dixwest du sê roja da qarok bi qargoyê tê digê destê me tiştek nexweş be hewce ez dîsa bişînim falan hem hêdiyê dî wisa dest pê kir hem jî lêgerînek min hebû temburek baş divê çawa be ji hosteyên baş tişta ez hîn dibûm û li gorî derfeta xwe li cem hosteyên din ku hinekî din erzantir tembura çê dikin me dida ceribandin yani me digo ka vê deravê wisa bike vê deravê wisa bike wê çawa be min pir wisa tembur stand ji xwe re pişre hêdî me dît ku ez hîn dibim tişta pişre wek ku Yunus got qet merakê min tunebû yani ez çêkim qet fikrek min wisa tunebû hatta serî de avakirina atölyê dema daxivîn ji bo Yunus û ji bo hevalekî din daxivîn pişre dema avakirina atölyê hêdî hat me dît ku ez tê de me yani bi min re di nava atölyê de aslında serî de bi min re dest pê kir piştî meheke şunda Yunusî tevlî min bû باشه بحثه اوی مثلا چیکرنا تنبورکی مگو بهایکی وی هیا ویجا خواستن اویش اگر در وای باشاری کو مروبلی دشی او به سر وی داش بهایک وی هیا اتولیا من جبو کسین اوسا ام بیشن درفت نوان یک کدو خواست تنبور لیخه لی درفت نوان تونه تنبورکی بسنه تشتک پروژه و آن خباتک و آن نیزکاتک و جدا هیا جبو دنن اوسا yani htaj destemeti ji bo kesên ku hewcedariya wan heye em alîkariyê dikin wek fiyat daxistin yani ji carna belkî diyarî kirin û ji bilî wê niha projeyek me heye bi hevkariya Kültür için alan Space of Culture em niha tembûr çê dikin li çar gundên Amedê li zarokan diyarî bikin, belav bikin, diyarî wan bikin û perwerdê temburê bikin, tembura setil. Projeyek me wisa heye niha. Êdî piştî wê peşerojê de projeyên cuda, xebatên cuda wê çawa hebin. هر بيجي صحة أو خوش ما صحبتي أو كر أم خازن هنا كيجي ولی ما بحثی چیکرنا اوید کن تنوری دیکن لیل سر دزگاه آتولیه من تیه د آتولیه من دیدا دزگاه چوا تیم بکارانیش بو چیکرنا تنبوره کی ام بیجش بیوانا کو دکه اوی ام هنه کیش سروی سر دزگاه با آخرین هم بخازن کرم ویژ خستای عزیز اف مالباتا تنبوره کی جان ev tembura seteli. سیتله Em jêr dibêjin tembura seteli. ولی هر زیدش کی جان دبر جوات خوازه Yani هر در این موزیکاری موزیکی بکن her dere teyli xistin ji ber ku setelê de pir navdar bûye. Li her dere teyli xistin mesela minak ev امورا کی داره اف مروشیت yani yara slikare seriset mirov bêje ya vire lê zêdetir di çanda Aleviyan de he Kurd Aleviyên Kurd zêdetir li Dêrsimê li Meraşê li Elazığ van de re hene zêdetir wisa amûrek wisa ye ای باشه آدارو ام گلک سپاسیت کن تو کاری خواب بردوام بکه ام هنه گل یونس اوستا صحبت بکن و قوات بشتره زور سپاس مالیا و جبوک و تا وقتی خو مربقتان و ام زیده تش کاریتن نبقتینن و کرم که صحت قوات تخوش
ویجا یونس استاد بر هستای خود دای دو خوا اوجی مج هستای ده آدار او کر من گنهش بو کو دست که تل سروی چه کار دکی يعني ازو آلر براني ام همان كاري دكن از بيتر تكنين سيتل و كوبوس دخازم چكم سروانا دخبتم دمن اوكتا سازو اوكجي از چكم يعني توش دست که زیاده تر سر کوده همان نه ازی همان آستان یعنی ود نام خدا اوک نداره دیار تو وی آستا تنبوره بخبتل سر وی آسته بر هستای تا فرماندار چوا اوت که هو چه پیدا کردن فرماندار چوا بجم از کار خود دست پیدا کم چه دکم تنبوره که خوشی دهلم بیره یعنی تنبورن دن چند حبجی دهلم جبیره دبیجم وانا جی تو کاری که من دست بکریه هفجی به من عالی کار دبی وانا اما دست تا کیری چه تی اما جبو که او کوی کودی کوی از زراف بکم و بچک هوموژن بکم بچک سیمتریا وی عیار بکم جبو وی کارتینم یعنی وک اره درانه آن بیشون درانه آندو اره بر هستای تا دیچه آها زاد تمام اوجه همان کار دبینه نوسا چه قصد دومه حتی که يعني حتى أستكيد كل جوكاز كنترول دكم دورة دنجوي زرابون هر دري وك هوا يام نه وك هوا دورة ادي كارزم پاریدس بله ویجا بر هستای تا اویدی ترش بو کو کارن چکرنا تنبوره قد ام بیژن کسی کو شاگردین جن شو د خاصن شبو کو فیر چکرنا تنبوره ببین آن هم تنه ویگاوی او قاسکس یعنی آتولیه واش بو اوی چکرنه هنه آن نها خبات كارك جن نابا ما كسك دخلت تنه انا ام سيكسن از فرماندار وادار ام دخلتن لي كسك بخازه ورا هين ببيجي ام دري ما فكري ام ما بيجنا آها باشه تا باش فردك فرماندار ايوه باشه تو تنه کودک او درانیان آستن اموری دیجی سر دخلت یا نه شو بکو فرد سر تکنه زراف کرنه دخلتم صاف زمپاریان دکم بله صحت خوش ام زیده واش کاری واشی نه اوکن و مجرول نکن گلک سپاس شو بکو وقتی خو شماره وقت آن دید کاروباری وداجی ام سرکتنه دو خازن سپاس هم بخیراتن به خیره داجی بیچن وصا ما بريدك نه صحت خوش مالي با زور سپاس بنرن هجاو عزيز في حتى جمال آمده لآتوليا منده لقال مزوجيان وهوستاين تنبوري صحبتكي خوش وتير الدرباس كر هيفي دار دكم بدلي وش به حتى برنامج يكدي بمن انت خير خوشي ده دمي وخوش به